Kalau ada kan Hussein, I have told many times that this COVID-19 is going to be very hurtful for many people. Only from contact is tracing also kilong hurt pa iki, kapenmang iki, kapenkasang iki. Tayo positive ru kapenkasang ki yang namar kapenkang kinang beba kamdei, kabakla kates. Nei ngingin hab ya nang katum kajingi, petjong ki nang suman hakaju kapor berkates. Tingi mentah ko banang COVID-19 hingi rely bet tingi syariah bet hakates lah. Panau makates kam kalau false positive na false negative kandai ba kada garai ka jong doktor ndai de kiwe pada. Te sasisin kan om biang I will tell again once again that sometimes we do not accept facts. But kalau ada kapor kaba ngin hab ya lang bunyi virus, ngin hab ya lang bunyi virus. Kibabun kiban lang positif un hit ini, un kalang ini. Ya kata ngirat kenang ni, kai ka mengika mengile mentah kat mengira benle kana ba pendapat unan sekijan. Unuman tunggu umsa. It will not come in huge numbers, but it will come gradually. That is what we are fighting. And in this fight, we once again appeal to all concerned to cooperate. But ngaladat ong hikan osin, mentang ngidan pok katfa, kenkeli tan hingi kadon kanora kecing e. Wat nom pen do mensim ya ki baterai kene ki baterai bisa ini ketang nadu kan district administration, nadu ki frontline workers, nadu ki doktor, nadu ki nurse, nadu ki asha, nukli ki anganwadi ki shdong. Ha, mentang kadiba ni syariah bagi tadi nya trailang persyai duknya pat kicing keli kicing wanya kicing sawan hadian da kelasuk kelasan ni saya juga pada hak tahpor ndai thintha juga ini ki menta ora penman ke jingbet dai kalau yang saya siap teng nangila declare kini ki bakhat ni declare kini balang positif dan di bamang tengah apa feel ya barkat yang ni what so mang what so dak nom what so bang ni kenben. But kiway ru kinang soksong kinday ban kenden yano ru kada kidi positif na negatif na ngile contact tracing na kawan yang kawan zuru it ahmad yung dokti na kawan yang kawan zuru it chalo ru nginday ban pet dong pet madang nginday ban pet benyi kita nginday ban ay ti kaman ti kadang ban yarap lang ya ki para marjan but ya ki para songsong ki badan hakasnang but ya ki marjan snang ni kumjo laran ya trailang nginla ban penduk jat uniknya ndai lada ngidan betang da kajingo dong onia yaki gibangile da kadang health department dan da sarkar kanum polisi nasional ti sakawai lada kipit jibor iki protokol tu kawara apan bannya kacing bar kacing sosi tingi tempau bagi appeal sabaro ba kambe su kapor ta bengimpet ini wadang wania, ini saya wadang wania hadir dalam long jai tu ki barkhat, te hak tak kapor ni saya juga. Lekin tak juga ini hak tu bukan ni kapor mentah, kamu hasil keempat deh. Kamar ki kebangidang ini ni ong mula ong bau nuk yang tang di bersama, ni isam kebun karambun kejingkelah, bagi protokol ni penkelah bun sim. Tika dalapoi kapor ba barkhot kilong stable hak ta kapor minsa juba ki bawa jingkli.